Kardon bini nespaskar biang rong birta tham jiban nili sami sunali rong pipi. Aprasti birta thibi pen arjik tha. BSU pen janglok songner ke patum pen pherangkia mai kangni prabjin pen karlitang amit nunisa la pen karlitang alota mai bangsa atumaphan afran karmudaphan CBI tarlit nangji pu ke hang Volong Komaji Patuakla Malong BJP Parishtha Pramukh Sanmelan Amai Padopon Amri Helping Hand Society Atum Farmer Producer Organization Lapen Farmer Producer Company Aputhak Ali Kasu Endunji Cherok Jok Amai Kangipon Dipu Dimasa Club along Dimasa Student Union Lapen Kapreka Song Ner Kep Atum Kedam Tang Ni Pai Inkoy Ratroksi Arni Bisu Dima Festival Katalon Ajo Pang Tek Tek Te Risim Ke Ot Atum Karlitang Amit Nunisa Lapen Karlitang Alota Mai Bongsa Apan Helepen Katengkeng Pen Apran Karmudat Aputhak Prabjin Pen CBI Ritar Lip Pen Nep Ingdang Si Ahok Pet Kangsai Pinangji Lapen Sorkar Pen Bahini Apran Kedam Ahematuma Kerap Pajirnangji Pusi Kehang Padopon Sonsi Majok Le Lapuson Bisu Dima Festival Ahut Along Nang Kapasiksak Dunke Ningduk Pik Anlo Ate Dimasa Akai Isi Kete Dung Arong Aje Pusi SGB Dilaji Mitipang Rajesh Ponglosa Pen Pherangkia Mayalong Ningduk Jipipon Bangso Pherangkia Mai KSA TCS AJYCP KAB SYF KNA DSS ADSU DYF HPCF DSU Asong Atum Sodak Pin Remponsi Ahok Pet Kangsai Pinangjipu Kehang Padopon Lapen Karbianglong Asam Angkang Kedo Ana Khaitame Ingsamjin Pen Chingki Chetan Pensi Do Thakpo Nangjipu Si Pherangkia Mayalong Pen DSU Maipu Dhiraj Dipusa Pen Tuning Ripon Arpit Puriba Morai dia pasal ini mana puribo bisaris jadi DNL involved jadi ase puri kole to ya kyo jarega puribo lage jadi nai buli kole to enti mane ahi kiba kibi korok moi je ko bisaris we don't know the culprit and reason of such brutal killing but as a human being we have a sympathy upon that person therefore we request the appropriate authority to take necessary action to find out the miscreant for punishment as per law of the land amar sima ameon note ahi to হত্যা কৰি লৈছে কাৰণ কি আমিও এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই কিন্তু মই জনাত তেখেতে আজি অঞ্চল এৰিয়াত থকাৰ কাৰণে আজি চৰকাৰী দম্বৰা হয় মই নিজে চৰকাৰী দম্বৰা সেইটো কাৰণে মই তেখেতক কৰিছে যোনে নকৰক মই সিহঁতক বহুত বেয়া পাইছোঁ আৰু যাতে এনেকুৱা হ'ব নালাগে News Desk Report News Fast Karbi Anglong Atumi Volong Komaji Patuakla Malong Langpher Constituency 19 number Difu LA Constituency is Karbi Anglong District BJP Atum Patir Piponsi Pristha Pramukh Sanmelanamai Padopon Bangso Mailong Aluhi Aman Pen Kachitong Dun HAD Minister Sumrong Hang EM Amar Singh Piso EM Rotan Piron EM Torendra Brahma EM Kachirong Pipi Lapen MSC Dor Singh Ronghang Ram Singh Timung Rina Terangpi Lapen Penang An Man Pengki Dotum Cetong Dun Bangso Mailong Non Kiranji Emilik Tilik Along An Sose Ong Dung Avot Pen Cepalong Pen Cepahai Pon Cepan Difu LA yang Kang Kedo An A Polling Station Tin Maipu Junbang Lapen Klembang Rada Tumapan Ke Klem Kedam Nangje Puthak Alhi Sarpotung Pen Ning Parung Tekang Volong Komaji Pen Mensing Ronghang News Fast Karbi Anglong Amri Helping Hand Society Ahin Pen Farmer Producer Organization Lapen Farmer Producer Company Aputhak Bornir Jalang Mili ke Patuak Lamalong Cheroktok Amai Kang Nipon Bornir Jalang Mili ke Patuak Lamalong Atumianda Por Pai Crazy Por Amri Helping Hand Society Ahin Pen Farmer Producer Organization Lapen Farmer Producer Company Aputhak Amri Helping Hand Society Ahin Pen Farmer Producer Organization Lapen Farmer Producer Company Anparta Organic Farming Mate Dowai Pajudunde Pinpen Tikilote Ko An Ali Doma Lapen Ok Epran Kimeji Anparta Katikiara Datum Ko An Katingtur Tekjima Labangso Aputhak Rong Kachutikiara Datum Apan Klardak Pen Pachini Tekang
Anparta Labangso Mayalong Diopani Constituency MAC Mukut Mohanto ACS Secretary Karbi Anglong Autonomous Council Sar Im Taro Northeast Regional Agriculture Marketing Corporation Ltd Assistant Manager Hirak Jyoti Besya Karbi Welfare Society Guwahati and Social Worker Bijoy Phangcho Demonstration and Agriculture Information Officer SK Tiwari Lapen ke ongdung ke thekiding atum doan chetong dunsi Sorkar tumpen kerap kacu endun atowar doan labangso mayalong nang kacetong dun bang paru ke thomso se kacutiki arara tumaphan bidisore pitekang bangso hut hanso hen up hen phurui birik hipi pencenglok kaprek dawai daro ipepin pen kacutiki ason jongsi do pulote hitielang ador sika kep adim sika pharu ador pen nilitum namponji puta Northeast Regional Agriculture Marketing Corporation Ltd Hinpen Lamchak Tipitekang Lapuson Asai Kemialong Agriculture Information Officer SK Tiwari Hinpenta Unan Rong Kachutikiara Atuma Along Sorkar Hin Cherabdun Popusi Lamchak Tipitekang Langchiting Pen Sarbinong Timung News Fast Karbi Anglong Karbi Akhailong jutang jubat nimrokom rani lapen bisar kindar aron Ajutang henlo Karbi Akhailong jutang kang thimbinong lason si bangso Karbi Akhailong jutang jubat nimrokom bisar kindar aron aputhak piniwes Karbi Anglong umlarong habe abitung tumpen phirangkia mai ingnipon bangso phirangkia mailong umlarong habe kong sengrong phar umlarong habe risu longsing rongpi ronghang habe risu semsing inghi lapen ronghang mensing teron atum chitong dunsi bangsu pherangkia mai ingnipon alang litung pen pherangkia mai long kaning jepona tengke rat pen ga chingri nangi ke rong asar siping khat pin lai nang po je ke klem sita ke dam sita hawar hapa dam mu sita ba long riar lo mai thai dung ta habe hare na long sita khi du nang po dam nu nang po Kini dunang po, yo la puyo militum la rong asar pen bikoy bang. Tikalong aprang pen arong asar do. Sita ni litum habe kong along. Alang li rong asar kathar sangho bang rong asar chuchilo po. Alang li phole phokok chiboy dam derlo. Chiboy dam det afisita alang li ke claim ke dam. Ni litum aron ajutang Karbi aron ajutang. Alang litum karkana sonsi theklong. Athe senem ta alang li rong asar avi pinlo sita senem ta alang tu bisar det tapen ke hak kachi chok kachi theng ta alang tu bisar det lasi lasona bang ke chokche athe alang tu aning hang aling pensi aso ka thara rong asar bang claim klelo po bang si lai ping chong tap ping chong furoret nasi nili tumahin pen pudama bang ke jet lason arono bangke ke klem tapi klem pro bangke chokchi itu la karbiaron do gopot karbiaron si klem nang ipusini li tuma hin pen bangke alang li tuma phanta chuningri la pen ke alang li tum thek se reset alang tum dc kimana tumlo alang tum sika bujinang popolo sita alang tum ke thek damlong lo nili tum karbiaron jutang ke alang le tum hek the de son si klang lo athe alang le tum la serwan ke babu thakta je nili tum karkli ka pheju tum ansi lage serwan ke chujuna long si chiron chi bagji sta alang tum bang ke along ka prek ta alam paklang ponoret a committee chi sengaret nasi lahai ta chi sengri puta nili tum apong pulo nili tum ningkan hini aphang ta Karbi Anglong life alang ta nili tum pilo je serwan ke papu tha bangke e politics pathu iri Karbi honghari chujunalong serwan ke kachirona men pen ke politics pathu iri puta nili tum apong pulo sita na GI kathara bangta alang tum daktika munit lo ta alang le tum apong la politics kalong ke pon la Karbi aron jutang karli ka piyo chujunalong ser kachiron kachibak amen ben si alang tum politics pathu ieret nasi nili tumahin pen labang sobang ta politics along pathu edet nangji pusi nili tum chuning ri iglo alang tum ha
Jong si lason thak alang tum jong si lani tum chujun along serwan kep kachiron aron pen jong si alang tum politics along pathu ibom putang nate nili tum ta rong asar pen Lasi karbia khai alam jutang jubat nimrokom bisar kinda aron kapang chulim lapen litum kapareng ber jephan abang putin along ta kamatha kapang chingpon jephan alang litum pen chuning ripon pakeng nang kok jipusi wothat lang so pen rajan rong hang mohor nebang protap kathar news fast karbiang long Non malam saban bir time tang sila. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Dipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Beta kang tampe na chirui thulo. Pinidiopani along circle pli SGB atum chingrum si MLA Dr. Numul Momin aphan karcho amai kangni labangso mai chengchia prang jukhen sep ringma ahin pen mai chepahem pu ponsi pinibangso karcho amai pangchengpon aduntu silonijar circle committee chunbang Junesh timung ahin pen aluhi pachini pon labangso karcho amai along circle pli an kachetong lake Silonijan Circle, Dipu Circle, Puloni Circle Lapen, Dongka Circle SGB atum Doan Chingrumsi, Labangso Karcho Mayalong Chetong Pon. Aduntu Labangso Mayalong Nangka Chetong Dun All Karbi Anglong SGB Central Committee Chunbang Dorsing Terang, Sar Et Ingleng, Financial Central Committee Vice President Sachin Langthasa Lapen Kapre Ketekiding atum Sitame Chetong Dun. Lapen labangso amayalong aluhisar po aman pen nangka chetong dun MLA Dr. Numul Momin lapen MEC Mukut Mohanto atum chetong dun si labangso karcho amayalong RDP dun pen pini labangso karcho amay sitami mesen mi et pen pachun pon ভবা নাছিলোঁ আজি যে কাৰ্বি আংলঙৰ দুইটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰাই গাঁওবুঢ়া সন্থাৰ সকলো ব্যক্তি বিষয়ববীয়া আহি মোক এনেধৰণৰ সন্মান দিব যাই কি নহওক কাৰ্বি আংলঙৰ গাঁওবুঢ়াসকলৰ দৰমহা 700 টকাকৈ পাইছে সেইটো এটা ৰিয়েলি পেথেটিক দুখ লগা ইনজাষ্টিছ টু দেম তাৰ কাৰণে আমি আচলতে কথা ওলাইছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত মোৰ বিশ্বাস যে আমাৰ চৰকাৰে এই কাৰ্বি আংলঙৰ গাঁওবুঢ়াসকলো অসমৰ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গাঁওবুঢ়াসকলে যি 9,000 টকা দৰমহা পায় আৰু অন্যান্য সা সুবিধাবিলাক আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ গাঁওবুঢ়াসকলেও পাব আৰু কাৰণ আমি কোনো অন্যায় কৰা নাই আমাৰ কোনো এই গাঁওবুঢ়া কাৰ্বি আংলঙৰ গাঁওবুঢ়াসকলে এই পাইপৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ কাৰণ Langchiting pen Sarbinong Timong News Fast Karbi Anglong. Pinya beta pansi pajulo domi thame karda.